babukeli, nikhuluma noNomalanga Dlamini ehlelweni lethu elithi Chichi TV. Ehlelweni lethu le-Chichi TV kula sikhuluma khona nomuntu olimele emoyeni spiritually, umuntu owavelelwa yinkinga, umuntu ongazi ukuthi lezo y'nkinga lezo zikhona ziyaphila, iy'nkinga angazi ukuthi zizophela noma ngeke zize ziphele. Kumavidiyo wami lapha ku-TikTok ngikhulumile ngomona, ngakhuluma ngenhliziyo, ngakhuluma ngomuntu abathi uyahlupheka. Lezo zinto lezo engikhuluma ngazo balaleli yizinto engike ngazibona, ezinye zike zenzeka kimi, ezinye zike zenzeka kubantu engibaziyo. Manje le hlelo leli elikhona leli le-Chichi TV livulelwe ukuthi wonke umuntu oke wezwa ubuhlungu, ongasathembi, ongasanathemba lokuthi impilo yakhe izoshintsha, akhone ukuthi azothola umthobanhliziyo, azothola iy'luleko, azobona ukuthi lezi zinto zikhona ziyaphila, futhi noNkulunkulu ukhona uyaphila, futhi noNkulunkulu angayishintsha impilo yakhe, futhi noNkulunkulu akukho okumhlulayo. Lezi zinto engikhuluma ngazo kuyisihloko, engikhulume ngazo ku-TikTok, yizinto ezikhona eziphilayo and kunabantu ezike zabavelela and kunabantu abake babona ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila njengeNkosi noMsindisi. Manje ngicela ukuthi ningilandele kulo le page lami, kuyo le podcast le, u-like, u-share, u-subscribe, uzokhona ukulapheka emphefumulweni. Inkosi ngathi inganibusisa, amen.